Dumela Mui o amohetswe kgasong ena ya ditaba tsa Sesotho ho SABC2. Ke tsamaya le mosebetsi mmoho le nna e leng Augustine Letlalo puong ya matsoho. Empa ha re di qale ka dihlooho tsa tsona. What we need to get from them is commitment. What we need to get from them is that they should not have hidden agendas. What we need from our politicians is that they should put citizens first. Ditsebi tsa ditaba tsa dipolotiki di bolela hore puso ya setjhaba ka setjhaba ke tshimoloho e ntjha e hlokang boitlamo ho tswa mekgeng yohle ya dipolotiki. What is important from a policy point of view is certainty and stability. That is very important, that what government is currently doing in terms of the policy framework. Lekala la energy le re le malalalaotswe ho sebetsa mmoho le matona a matjha a kabinete a tla kgethwa. We have a scout in this area, our scout George, and we have some players under control, and we invite them to come to see if some of them can be invited to a trial in our teams at Korkop. Sehlopha sa Mamelodi Sundowns se ne se tshwere dipapadi tsa diteko ho sibula talente Galeshiwe Kimberley. Tsona re di thakgola semmuso ka ditaba tse reng ditsebi tsa ditaba tsa dipolotiki di bolela hore puso ya setjhaba ka setjhaba ke tshimoloho e ntjha e hlokang boitlamo ho tswa mekgeng yohle ya dipolotiki hore e sebetse mmoho. Real issue is going to be is whether or not, let's for example take social development, which has not really been talked about, but which is absolutely crucial given the socioeconomic situation and the social grants that sustain so many people who are in poverty. Now, the ANC would never want to give that up because it's a powerful tool, but here is an area where the DA would probably want to come in. So they're probably going to have quite a bit of contestation over that. Also as in transport, trade and industry, public service and administration, water and sanitation. We were just listening in the previous half an hour about the crisis in water and sanitation. So these are going to be contested departments. This is the beginning of the new era. But what we need to emphasize is that because these politicians have been forced to sit down and work together, what we need to get from them is commitment. What we need to get from them is that they should not have hidden agendas. What we need from our politicians is that they should put citizens first. And what we really need from them is that there should be rapid change in South Africa. They know the challenges that we face as South Africans, and what they need to do is to rise above everything else and learn to work together, exercise the highest degree of political maturity, and move South Africa forward. Mogawa Rise Mzansi o kene pusong ya setjhaba ka setjhaba ke mekga e robong jwale e se kene pusong ya tsamaiso ya bosupa. Our focus at this point is maybe three things. The first, to make sure that we uphold our constitutional values because they are under threat at the moment. There are political organizations and other formations that are saying ditch the constitution and destroy institutions. That's number one. Number two, we campaigned on an agenda of making sure that some very basic issues that hardly get attention in politics do get that attention. We intend to raise the issues of hunger and food security. We intend to raise the issues of really critical lack of access to water, especially in rural communities. We also intend to raise the issue of the pandemic of drug abuse that is destroying the lives of young people. And finally, spatial justice. Ma-Afrika Borwa a na le tshepo e tileng ya hore kabinete e tlang ya bosupa e tla ba le bokgoni ba ho sebetsana le diphephetso tse tobaneng le naha. Sena se tla nakong ena eo ho lebeletsweng hore mopresidente Cyril Ramaphosa a phatlalatse kabinete ya hae. Ha bua ho yenngwe ya diketsahalo tsa naha ka Laboraro, mopresidente Cyril Ramaphosa o boletse hore baahi ba kgathetse ke ditshepiso tse sa feleng tsa mekga ya dipolotiki, mme jwale ba lebeletse hore mekga e sebetse mmoho ka mora dikgetho. Today, I make a solemn commitment to be a president for all South Africans, not of some South Africans. To defend our Constitution and to protect our democracy. To work with all those who share the dream
of a better life for all, to care for the poor, the vulnerable, and to support all those who are in need, and to make our country stronger, more resilient, more equal, and more united. Ha thasello e ntse e ntlafala ya hore na kabinete ya mopresidente e tla shebahala jwang ma-Afrika Borwa a mangata a shebile ka tjantjello. I think the president, he's got a very good and harsh decision to make this afternoon or tonight later, but I think he will do the best because it's Cyril. He knows what he's doing. I don't think how they look or their faces matter. I think that what they want to do and what they plan to do and what they're actually doing matters more than anything else. I think we would all like to see it to be the best person for the job. You know, I think that what has happened in this last election, the president has said it himself, the people have spoken, and I think we as the people just want to have the person that is qualified to make South Africa better and inclusive. Ho tloha ho phatlalatswa puso ya setjhaba ka setjhaba, ba bangata ba ipotsa hore na e tla sebetsa jwang. Ma-Afrika Borwa a dumela hore puso ya setjhaba ka setjhaba e tla kgutlisetsa naha serithi sa yona. Ho sa le jwalo, DA eo e saleng e busa province ya Western Cape ho tloha ka 2009 ke o mong wa mekga e meholo eo e leng karolo ya puso ya setjhaba ka setjhaba GNU. Le ha masepala wa Cape Town e le o mong o tsebahalang ka ho ba setsha sa moruo wa kwano Afrika Borwa le ho ba le matshwao a mmalwa a botjhaba ba naha fela o thefutswe ke bofuma le leqeme la mesebetsi. Work because they import Somalians and people from other countries to work here for less money. Most of these people, including me, myself, we apply on the database for work and we don't get the job by EPWP. It's the same people working every time. Baahi ba lebelletse ka thasello e kgolo ho phethahatswa ha ditshepiso tse entsweng ke baetapele ba mmuso o lothwang wa puso ya setjhaba ka setjhaba. The government of national unity is only the beginning. We want to see in the next 2 months, after the president elected his cabinet, we will see if they really are serious about delivering service in this country and include everyone. Baahi ba bang ba felletswe ke tshepo ditshepisong tse etswang ke mmuso. I voted once in my life. Once in my life. I'll be 49 this year. Once. That's why I'm not interested in our government. If I say what changes I want, what is the DA going to do? They don't come out, they don't come see, they don't come have a look how people living conditions and all this. They say seeing is believing and hearing is no evidence. I want to see if they are going to do something. Nikonel o re baahi bohle ba labalabela ho bona tsosoloso le ntlafatso ya Hood Bay. This city is not a basal city. If you look, you're going to Mandela Park, you're going to Hamburg. Then you go in the center of Hood Bay. What do you see? There is still division. Mahlakore ohle a teng pusong e lothwang ya setjhaba ka setjhaba a kenyeletsang le DA a re a kene selekaneng sena e le ho phethahatsa ditabatabelo tsa setjhaba. Lekala la energy le re le malalaalaotswe o sebetsa mmoho le matona a matjha kabinete a tla kgethwa ho etella pele lekala lena. Masepala wa Tshwane o hlophisitse sepoka sa ditsebi tsa diindasteri le bankakarolo bohle lekaleng la energy bekeng ena nakong ena eo naha e itukisetsang ho kena mmusong o motjha. What is important from a policy point of view is certainty and stability. That is very important, that what government is currently doing in terms of the policy framework, that there is no significant disruptions around that. Naha ena le molao o ikentseng tshebetsong ho akofisa moralo wa tlhahiso botjha ya energy ka dihlodilweng. We do have a mixed bag, a view of a mixed bag of technologies and the different forms of energy and the role that they can play jointly. I know that the new legislation will require the Department of Mineral Resources and Energy to provide or produce an integrated energy plan. Mohato wa naha wa bahlahisi ba ikemetseng ba motlakase o re dumela hore ho thewa mmuso o motjha wa mekga e fapaneng ya dipolotiki ho tla bula menyetla ya tshebetso ya ona. The Electricity Regulation Amendment Bill has been passed by both houses of Parliament. It's been sitting on the President's desk. There are certain things that should actually be implemented a little bit later.
go bile le ditherisano tsa nna tsa go tsosolosa tsebo le boiphihlelo ba ho ntlafatsa meralo ya motheo ya energy. We also have, for instance, our South Africa Renewable Energy Master Plan, which is a very, very good document. It was very consultative, which talks to how we see South Africa progressing in terms of our renewable energy builds over the years. Tsibitsa Energy di dumela hore ho theha mmuso o motjha ke phephetso e matla ka ha o lokela ho lekolwe hore ho kgethwa mang ho ba letona le tla ntshetsa pele maano a tsosoloso ya energy le ya moruo. South Africa finds itself in uncharted territory, right? This is the first time where the policy will be decided by this government of national unity. One assumes that there will be some kind of a continuation. Bommasepala ba mmalwa ba ka ngwatshwane ba kgothaletsa boikemelo ba bona ntleng ya tlhahiso ya energy ho ina le ho beha tshepo ho Eskom mme ba tshepa hore mmuso o motjha o tla ananela seo. Ha re khutla mabenkeleng re tla sheba ditaba tsa mosadi ya harotsweng le ho bolawa ke di-pitbull tse 4 Namibia Bloemfontein. Ratela pele boipiletso ba utloswa di-pitbull tseo e leng diphoofolo tsa lapeng ho bontse bontlafala. Sena ke ka morao re mosadi ya dilemo tse 20 a nang le metserobedi Nomathemba Kweleta a harolwe ke di-pitbull tse 4 ho fihlela hlokahala Namibia Bloemfontein ka Mantaha. Lelapa le hloleha ho amohela se etsahetseng. Sesonke Nainai ya dilemo tse 20 ke setho sa pele sa lelapa se ileng sa fihla ka mora hore ketsahalo ena e bohloko e etsahale. O ile a tlameha ho netefatsa hore e fela e le motswalae eo ya hlatsotsweng ke dintja, mme o qetelletse a bile a phutha le se neng se setse ka mora ketsahalo ena. O re ha bohlothi bosiu. So I went there, xa ndifika ngapho bekhwa police. So I went there. When I arrived, the police were present and I alerted them that I was the victim's cousin. I had to explain to the officers how I heard of the incident. Thus, they granted me access to the crime scene to make a positive identification. Yonke into bendiyibone pha yabuya. Se utlwisang bohloko le ho feta ke hore ngwana wa mofu ya dilemo tse 5 o bone tsena sohle. We don't want to see another family bafile lento siyifilayo khona ngoku izinje ezi4 phezu kwakho. It's something else, you know, ukulahlekelwe ngumoya uphuma umoya, knowing that these cruel things they are here ziyatya kubhlungu. I can just imagine the pain. I don't even want to speak about it because I don't sleep, as Sisonka is saying. And apart from anything, la video yenza nje ba kandele ebusuku iphinda phinde engqondweni. Tonakgolo ya Freistata e re mmuso o tla shebana le taba ena. Dibaelo tsa rona re tlo tshwanela ka nnete re di titifatsa re di eka ra di tisa hobane ke tsone tse le go tlo thola dintho tsa bo dintja tse leng hore ke di pitbull di phela ka raba ha di kgomo re boele ka dikgomo tse phelang ka raba batho environment o thola hore ha e ntle hobane ha ona melawana ena e thibelang batho e tisitswe re tlo tisa melawana yo. Monga dintja tsena o tlositswe ka polao ntle le maikemisetso. Makgala Masiteng, Lefapha la Ditaba ho SABC Bloemfontein. Mopresidente wa mehleng Jacob Zuma o bile hara batho ba bangatanyana ba neng ba le teng tshebeletsong ya lepato la modulasetulo wa mehleng wa boto ya SAA Dudu Myeni, Port Shepstone le Bopon le ka borwa la KwaZulu-Natal. Batho ba bangata ba neng ba phuthetse le baleng la dipapadi la Gamalakhe o ile o lebisa hlompho ya bona ya ho qetela ho modulasetulo wa mehleng ya boto ya SAA Dudu Myeni. Batho ba neng ba le teng lepatong lena ba kenyeletsa tonakgolo ya mehleng ya KwaZulu-Natal eo ha jwale e leng setho sa NEC ya ANC Ngaka Zweli Mkhize, moetapele wa ACT Ace Magashule le letona la mehleng la puso ya kopanelo Des van Rooyen le mokomishenara wa mehleng wa SARS Tom Moyane. Ratela pele le thathameng la dipuisano tsa rona le batjha re lekola melemo e le tshebediso e mpe ya artificial intelligence e etswang ka AI. Technology ya AI e sebetsana le dintlha tse ngatanyana ka mekgwa e fapaneng. Ho utlwa holo ka yona re buisana le Thabo Serame eo e leng setsebi sa artificial intelligence ebile e le mothehi wa company ya Digilytics Co. Ntate Serame ha ke o amohele ditabeng tsa Sesotho ho SABC2. Dumela
le nna ke thabile ho fihla mo SABC2. Hantle artificial intelligence king. Artificial intelligence yona e dila ka hore pele di computer ne di sa kgone ho ithuta the way rona re sebedisang di computer ka teng. Rona ne re etsa nkare hore ne re etsa di what we call manual entries mo di computing. So di computer hona tje ka taba tsa di artificial intelligence se dina le bohlale di ithutile hore anything e rona re kgonang ho etsa le tsona di kgona ho etsa. Jwale dikotsi tse tliswang ke tshebediso e bohlaswa ya AI ke dife? Kore hona le concept ka sekgowa ba bitsa deep fake whereby batho computer e kgona ho ithuta anything e wena o etsang, e kgona ho producer sound, e kgona ho producer video, e kgona ho producer anything else e wena o etsang, and then batho e kgona hore depending hore e user ke batho ba jwang ka sekgowa ba rona le batho ba ethical le batho ba leng unethical. So batho ba leng unethical ba kgona ho etsa di fake video tse kgonang hore di change di senye the way information it gets used. So e kgona ho producer then crime e be high le batho ba ropiwe because of batho ba kgone ho ithuta hore is this thing ya nnete or ke ya maka. Jwale ha re shebe tshebediso ya setshwantsho sa motho ka mekgwa e sa amohelehang e ama seriti sa motho ho lokae? So di kgona hore nka be ya jwang di kgona hore di pretende nka re kwena wa bona. So the problem then kore batho tshwantse ba ithute ba understand hore literacy ya bona or thuto ya bona ka di computer tshwantse be high so that ba kgona understand hore is this thing fake or real. Jwale batho ba e sebedisang ana ba tseba kotsi ya taba tse ntse re bua ka tsona? So hantle ntwe e ke batlang ho tshwane kore everyone wa e sebedisa le mme ko ntlung because we use WhatsApp eo le ona hona tse se user artificial intelligence. So it's not even hore motho ke expect or motho ke jwang motho le nkontlung mme tshwantse ithuta hore ha ke thola message ke etsa jwang hore ke bone hore message a se a nnete or a se a maka. Many times o thola hore batho ba ba sendela hona le di videos ba re forwarded many times. Most of those videos tsengata about 98% ya tsona ke di fake. So batho tshwantse ba ipotsa hore ha video e hlaso ke bone ditabeng ke bone Facebookong ke bone TikTokong ke nnete na wa bona ba verify ba kgone ho tseba hore ke eng e ba e bonang. Menyetla e teng industry ya AI ke efe nakong ena eo ho buang ka fourth industrial revolution ho motjha ya lakatsang ho ngodisetsa dithuto tsa digital science? Nna ke rata batjha haholo and then I get very excited because I really want batjha ba tsebe ka dintho tsena ba kgone ho bona di opportunity. Some of those opportunities is that yes you can go we ithute ko varsity a formal education ya bo computer science ya bo digitally and the likes, but hona tjena le power ya ntwe ba bitsang open AI whereby you can punch anything and teach yourself basics. I understand, and the basics still do offer the opportunity, and then once you honor the table, you apply that knowledge, ya data science, ya AI in different ways. Come sebeting, go the businessing, and then lo ano hono we rekisa or rekisa the product using the technology too. That is right. Make le buila holo kana kwa hao. No, hole bulen. Harfitele di papading. Ba gotlisi ba utulang talente ba Mamelodi Sundowns so ba hlotse le tshiare lohle Galeshiwe Kimberley ho sibulla naledi tsa kamoso ba tla phunyeletsa dipapading tsena tsa diteko ba tla ka karolo mo kgahlelong wa bobedi kgweding e tlang athe ba tlang ho atleha mo ba tla ngodiswa sehlopheng se senyane sa Sundowns. Ke dibapadi tse fetang 50 tsa bolo ya maoto tsa dilemo tse ka tlase tse 15 ho tswa dikolong tse fapaneng tse ileng tsa leka lehlonolo la tsona.
mona e le hore e be karolo ya sehlopha sa bolo sa Mamelodi Sundowns. Phenyo Senye ke e mong ya ileng a kgethwa jwalo ka sebapadi se hlwahlwa ho ya emela lebatowa la Sol Plaatje ditekong tse ding tsa Sundowns Gauteng. Nze fa nkile gae ke tlile ka hope hore I will make it. Hanke ka kitsa pressure ha ke le relaxed. Sol Plaatje Football Association e ipileditse ho ba ka taolong ho etsa bonnete ba hore ho eketswe le hona ho hlokomela mabala a dipapadi hore ho be le ntshetsopele ya bolo Kimberley. Rona re le ba Sol Plaatje Local Football Association re kopa hore lo re tsenye mo di planning tsa nyena tsa go godisa football a rona mo area ya rona, mainly around facilities. A team Mamelodi Sundowns e thabisitswe ke talente dipapading tsena. We have a scout in this area, our scout George, and we have some players under control, and we invite them to come to see if some of them can be invited to a trial in our teams at Korkop. Ke dipapadi tse tharo tse kgethuweng ho ya le ka lehlonolo la tsona ditekong tsa Sundowns Academy ho tloha ka la 24 ho fihla ka la 27 Phupjane. Thabiso Khadebe, ditaba tsa SABC, Kimberley. Kgaso ena ditaba tsa Sesotho e fela mona boha moifo wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka yona nako ena ke yona taba.